Manipur University gate to Saba relay hunger strike say, Naseo Anganbada, Sakang Java Signa to Gairamne, Musugi executive members of police, Madam Peter Fazin Cray Heidi. All Manipur United Clubs organization Amukona Sindra Mato Laksuba Manipur Integrity Degi, Bapumi Patoram, Yaskula, Labor MDU Holder, Nasi Pato. Amasong Manipur lo kai na miton mian changsala pathina basti da sigiso NRC update to bi haina working committee on updation of NRC in Manipur na lenga puning sensala mayam kurumjari adom ni engri bas impact news ni ai ke thoksob da hojik ungja se phawgi maroi ba pawsing miam da pijari Manipur University community na University asigi vice chancellor Professor AP Pande phamlok tho haina University gate ta sangsin ba relay hunger strike said ngaseyo angan bada masak khangdaba mioi signa thugai rambagaloina na said adu sabad sangba polam khaya huran khre hairi nakalamon da Manipur University Students Union Musug executive member Boirang Them Khagemba ngaseyo angan bada kwak kawa police station gi personnel sing laklaga mahiroi asige kyangwei talaiba bharagi yumdagi maramamata pitna fakre hairi Manipur University ki vice chancellor from Lokthok Tripauba Musu Mutamadi Musagi Kongjangda Ahong Malay Haina Musugi General Secretary L Kennedy na thamlakli Impact News ka khanna unababada Musugi General Secretary L Kennedy na haikibada Manipur University community na BC Lokthok Haina sangsileba Kongjang Democratic oiba Kongjang ni Kongjang asigi waroi sin purakna bahona bagi mahutta numit humputaruk ni suzilaglaba Kongjang asiba hojik lariba lenga kasinaran mamongda uhana bahona riba thokdang laibak thibani Nakalamaromda Manipur University ki vice chancellor Lipiba Siga Manipur University community na sangsilipa demand ga mari amata lainade famlok tho haira demand tawriba BC lip loba sui hana su mamangda kayar tawba laikre anoba isu nate Manipur University community na pamliba si BC ki famlok thok pani isu asigi matangda mioi kharana miyamda utsaina ba mongda ngang saliba si gyan tabi dragati Manipur University community na thong laun hangni wakhal tamina se haina General Secretary asin apil torokli Lanada, Masakang the Basina, Dama Democratic Education Relay Hunger Strike, Oribo Mapamzi, Sidok Piramaga, who walk Tambiramaga, who tin Adagi, carpet Amadi, Magi platform, Sishing Jack, Masakang the Karano Huran Bigre, Karano Hurali, Bono Karito, Sibo claim to Lake. Huralagasu, Yam Tamoising, Yam Maxing Huran Bius in the Toriba Education, the Karipam, the Biauge, Hurali, Bakambuduna, a Koina Taliba Education, the Mogi Pen Pentado, I could get Tadokio, Aduga, Hurali Baki Maramdo, Among Sing Dokiro, CM the appeal to the Hanging Eva, Man, Bishina Masan, Hogi lip letter do, Aduga, Koina Talia, Bishi Topio, Haziga, Karimay, and Koina Taliban 95% the guide on Yaosi. CM Samagna, I could Unaga solution work and have to that I have to notice some toxic like a force of Silaki Mongi, Hogi Emu community, except of Sungong. Manipur Nakalamaromda protest head Tugai Gravasu Makatana Musu Muta Musagi volunteers in MU campus ta University as vice chancellor Professor AP Pandi from Lokto Highway demand Tokdona relay hunger strike Kongjang Sangsin Kray. Wakani from the Saruyaki but the Ace Barat Haikibada Manipur University community Kongjang as BC AP Pandi from Lokto Tripauba Hanbalay Kiroi. Nakalamaromda Hojik Manipur University Watok Lady Basekas the University as registrar na acting BC Mahapli Hari Wafam Live Activity Lena Manipur University as insurgency Makoni Haraga Manipur Asida Karigidamak National Science Congress Tau Kibanaina Tes Bharat na Wahang Tarokli Hariwa Huzik Karang Nahan acting BC ma registrar na hap Kibadu Yamna Kogi University member when I am Pienza the Power, the Vice Chancellor si Lokokba, Natraga suspend over Sigi Pandam Zepang Revokta Koi Dum Lieutenant Segine. Insurgency from the Haraga, Kari Maram Demuta, Osmania University, security reason Maram Oeraga, Indian Science Congress say, security Maram Oeraga, Manipur University Haiba, den of insurgency the Kedobita whole Lebanon Habase, Masi Miamda, Yama Chauba Wahangama, Oeraga Lagani, a Tamzaringi. Manipur University ki registrar in charge M Sam Kisorna Professor BC Pandey Pip ki Maram Pandri registrar in charge ki order ga Manipur University community ka sangsileba Kongjang makhalamata mari lainadi Musu Mutamadi Musagi vice chancellor AP Pandey ki pham lokthok Tripauba sangsileba Kongjang da ahong balai ti haina lobasina mai sengna thamlakli ngasi Mutagi office ta pawmi singa unabada Mutagi spokesperson Professor N Devananda na phangdokibada Manipur University community na sangsileba Kongjang numit humputare ni suzilakle adubo ngasi phawba state of the center gi mari lainaba authority matan wathok wasiga warasin puthok na baloina na Professor AP Pandey VC ki famdik lokthok na Nabada
honadaba laibak thibani nakal amaromda registrar in charge na tholiba order ase Manipur University ki apam gi mayoktani ngasi Manipur University ki maruiba organ oiriba musu muta amadi musana Professor AP Pandey ki pham lokthokpa loinana bahaki matakta independent inquiry committee ma siamdana tigat hanaba demand tawri Sarang na babarak sida Manipur University asige senior professor amatana BC in charge ki pham lobi ganu loina pharmacy lo batarabadi university sida tholakpa paphatta ki chaita masana putsakata bani haina muta gi spokesperson sina section wa thamlakli nakal maramda status da leriba lanai lob organization sing teacher association amadi CSO sing na Manipur University community na tungi mirol ki kanna sangsileba phattaba sengdokpa ki khongjang asida mapung phana saruk yabi haina appeal tawki ngasigi pawgi mifam aduda musu madi musagi mihut singsu sarugyake Laliba August taruk pawgi manungda Manipur University mahusagum mathau tawba ngamdragadi mahiroi singi khandana paikhat pe aba thabak sing paikhat lagani haina all tribal students union achumna mari laina basing puning sing sin krai ngasi singbe nongda laiba adim zati ashram complex laiba chunga office ta pawmi siga unabada lobasigi general secretary saiboi haukip na phongdoki bada ngasi achum amadi cookies dance organization loinana all nagas dance association Manipur ka punna mefama mapangtokna August taruk pawgi manungda university asi mahusagum mathau tawgna na ba Mathau tauba hongnaba afil taunanaba warep nake loinana karigamba piriba matam asigi manungda hangdragadi university asi hanghanba tongan ba khongthang sing sangsin ba haina mefam adu yanaki haina saibe hokim na phongdoke mana makatara hai yamugi wathok asida achumna so inquiry committee semdana ticket hanba haiduna lakpani adubu hojikti VCAP pande tham lipiduna BC in charge am hamlak laba sina mahusagam university asi hangduna nakalamada makatana khongjang sangsin ba yai Mungnaduna sum lairaka mangjakadori basi lamdamasi mahiroi sing khaktani maramadra mahusagum university se hangdok pasina bomnamaki afawa oigini haina khongjang sangsileba sing amadi lenga ke puning sing sinki VC Pandey so 30 days leave pithoaga ngahak tangi damak thoabani so that fact finding committee na mogi thabak free and transparent manner da investigation chat thaba yanaba 30 days leave da thado abani at sumna appeal toning basidi mayam si phajani yengaga university si athuba matamda hangdoga academic atmosphere restore toga class phajana resume to hannaba mayam na changsin laga tawbiu natradi satra mangi do basi yaman khre more than 8000 plus students results ngairaga mathang chat thaba yadana sum leirabnina government natraga authority concerned singna that 6th August 2018 gi numit sida university hangdradi ekhoisu we will take our own course of action so that Manipur University is opened and classes resume in the university. Manipur University ki hojik lariba isu asida BC busuthi pithokpa haibase nimit humbu tarukni sangsil lakliba ihaugi mahira haina hanglakpa kaloina thawng ase mahiroi singa lakna boina thokle haina kanglepa students association na phangdorakle mahiroi loba sinda thadorokpa sero lamgi batungina BC ki batakta the Commission of Inquiry Act 1952 ki mathak makhada committee semlaga inquiry tawgadabani haina makhatari Manipur University ki wathok loisin daba amadi framework agreement lamdam asugo sohalakpa yaba wafam kaya laliba sugi mayoktenga se National Students Union of India NSUI Manipur State Union wakan infam sa thakre wakan infam adu Imphal ki Congress Bhavan mamangda phamkhibani lobasigi president P Bankim Chandra na Manipur University wathok loisina ba sab saba thabak lokhat pagi mahuta ngha ki tongning pata tawduna laiba se laibak tivani amaramda Naga Accord maram borga state sida solakpa yaba article kaya yausulapki wafam lakpa se laibak tivani Masida NSUI na tubina laitok loi miyang loi na khongjang sangsin gani haiki warlike situation nama pura aga ekoi Manipur kai ba yabagi phibam da lahan ba taragadi gi NSUI gi ekoi gi Manipur state group na so angamba thakta ekoi state integrity gi damakta unity and peace gi damakta fight tawjagani upcoming special session ekoi Manipur gi assembly kauri basida yamna marik chumna all ruling and opposition khuding makna ekoi khana naina biraga praja mayamna ekoi leitadana leiriba hangnariba question mayam se state sokadra soidra karamba maongna masina akaiba pirakadage haibagi question mayam asigi chap chaba answer ekoi handaki assembly sida pibigadamni
नौना प्राइमरी स्कूल सानना बलैंगाना थोखिब ऑर्डर की मतुंगिना स्कूल खरदी मफम ओनना अमसुंग क्वालिटी मेंटेन तौदना साब थेंगरे एजुकेशन डिपार्टमेंट पॉलिटिक्स की ममी सावना तारकपसिना लैंगा की लोइसंग कया मुथरकपगी अकीब लैरे हाइना सोशलिस्ट स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर एसएसयूएम की माइकेडी की थमलकली गजिलो बसगी लोइसंग द पांगथोकपा पाउमिसिंग उनबदा एसएसयूएम की प्रेसिडेंट एन सनाहलना नौना प्राइमरी स्कूल मरफुनिपान लाउथोखिबसगी मनुंग सना नासौ पंथोंग द सना साननबा ऑर्डर थोखरबा नासौ मनिंग प्राइमरी स्कूल लाना सासिलनबा थेंगरे मफम अदगी प्रधान यावना लाइकाई मियाम स्कूल असगी मिंगदा लंभावो ऑनथोक्तन लाक क्रबसु मसिग ओना तैनाबदा मियोय खराना लौतुनरगा खा पोसमगम दलेबा गोकुल जूनियर हाई स्कूल दा नौना स्कूल असि साजिलनबनी क्वालिटी मेंटेन तौदना लाना साजिलनबा स्कूल असि लाइगाकना ऑर्डर थोखिबा मफमदा साबिना लाइकाई मियाम मरि लेनबा डिपार्टमेंट यावना चीफ मिनिस्टर दा वाकत खिबसु लैखरे नाकल मरमदा हौजिक कन्न सथरिबा लैंगा की मही लोइसंग सिंग सेमजिन बगित खोंगथांग असिसु नियम सुमदना पॉलिटिकल की मरमदा लाना सथबगी ममी सावंतारी नियोंगी वांगदा क्वालिटी मेंटेन तौदना मसंग स्कूल की हेड मास्टर अमदी स्कूल मैनेजिंग कमिटी का याब यावदना मियोय खुजोक खरना स्कूल सेमजिन बगी मिंगदा लोकलिबा खोंगथांग खुदक्तगी तोखदबनी नियम लाना थबक सुरिबा मियोय सिंग असगी मथक्तसु लैंगाना मनियंग संगबियु तुंगी युम्बी ओरिबा महिरु सिंगदा एसएसयूएम दा लाउरिबस दा लैंगाना ताबिदब ताराबदी क्वालिटी मेंटेन तौदना सारिबा मसंग सेमजिन साजिलिबा स्कूल सिंग एसएसयूएम की थौमी सिंगना मांगता थोगनबगी खोंगथांग लौखलक्कनी हाइना मांगना फोंदोखी तौनिंगबदा तौबा लोइना स्कूल असि मोंग मरिन तादना सुम लेरगदी अखोय हुजिक लेरिबा मणिपुर लैंगा के स्कूल असि सिदरकपा की मरम चावना मरम अम ओय अदुना लोइना एसएसएम की माइकाइदि के थमजनिंगमदी मखा ताना रिपेयरिंग तौबा सिदैसिदा अखोय मोंग मरिन ताना फजन तौबियु तारमदब तारगदी स्कूल मरि लेनबा डिपार्टमेंट अमदि मिनिस्टर वकलगा तौरन रिपेयरिंग असि अखोय थुगाइजगनी नौनमुक रिपेयरिंग तौनबा हाना मोइना तौरनि मोंग मरिन तादन तौरनिबा रिपेयरिंग असि मखा ताना एसएसएम की मियोय सिंगना थुगाइजगनी उदान ओरे देश का आम नागरिक स्कीम की मखाद मणिपुर स्टेट की रीजनल हेलीकॉप्टर सर्विस सही डिसेंबर अनी फाउगी मनुंगदा होरगनी हाइरे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इनिशिएटिव मखाद लाकदोरिबा स्कीम असिना पारबुंग जिरीबाम मोरे थालोन अमदी तमेंगलोंगदा पवन हंसना सर्विस तौगनी हाइरे नाकाल मरमदा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की मखाद हेलीकॉप्टर सर्विस स्टेट की तमेंगलोंग मोरे अमदी जिरीबाम थौरांग लेरे स्कीम अहान तांक की ट्रायल बेसिस टेंडर तौरबा फाउबा पवन हंसना ऑपरेट तौब हाइना यानब लेरी हाइरी लोइनना स्टेट असगी गवर्नर की इनिशिएटिव मखादा पाइखतकदरिबा एयर एम्बुलेंस की स्कीम की सिविल एविएशन मिनिस्ट्री हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री डोनर अमदी स्टेट गवर्नमेंट के अपुनबा इनिशिएटिव त पांगतोनबा इन प्रिंसिपल ओइना यानब लेखरे स्कीम असगी मखादा रिम्स अमदी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सिंगा अहान बोइना समनाहनगदौरी लोइनना स्कीम असि पवन हंसना पाइगदौरी हाइरी Jawaharlal Nehru Institute of Medical Sciences जैनिम्स पोरंपाट की डिपार्टमेंट ऑफ जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस की असिस्टेंट प्रोफेसर सिंह खनबगी थवंगबो सीनियर रेसिडेंट्स ऑफ जैनिम्स पोरंपाट अपॉइंटेड ऑन रेगुलर बेसिस न सेरोलम द कने यानिंग द फोंदोरली कैंडिडेट तरातरेट अपॉइंट तौबदुदा मतिक साबे कैंडिडेट अमा फाव याउदे हाइरी न्यू दिल्ली की एम्स चंडीगढ़ की पीजीआई एमईआर अमदी रिम्स लम्फे पाट याउना मेडिकल इंस्टीट्यूट सिंह असगी असिस्टेंट प्रोफेसर लव मतमदा इंस्टीट्यूट अदुदा हाना थबक तौदुना लेबा सिंह प्रेफरेंस पी हाइरी जेनिम्स अथॉरिटी ना थोंग असि चुमथोक्त्रिबा फावबा सीनियर रेसिडेंट सिंह डेमोक्रेटिक ओइबा खोंसंग संसिनखिगनी हाइना सेरोल असिना मखातारी ऑल मणिपुर यूनाइटेड क्लब्स ऑर्गेनाइजेशन अमुकोन सिंदर कुनमाथोय लक सुबा मणिपुर इंटीग्रिटी डे की मपुंग थोरम यास्कुल लेबा एमडीयू हॉल दंग पांगथोखरे मनबयाई मणिपुर की अपुन सख्तम कंदब यादे हाइबी वाखलोंदा लोबसिन सिंदना इंकम जाले सिम समापन मरफुद्रा तरेट अगस्त मरीदा यामलबा म्यामी खोंसत पांगथोखिबनी येव अदुदा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के मियोय अमा अमसुंग थौबाल डिस्ट्रिक्ट के मियोय अनि तोगान तोगान थौदोक सिंदा थवाइना कोंथा पीखी अरबे नमिदा सिपु निंगसिंग बोइना सही अदुदगी होरगा ngasi फावदा ngasi नमिद असिबु मणिपुर इंटीग्रिटी डे हाइना लोबसिना पालन थौरम पांगथोक्तना लाखिबनी ngasi की थौरम अदुगा मरी लेनेना इहो अदुदा लैखित्रबा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मोइरांग थानादगी लाइस्रम रोमियो थौबाल डिस्ट्रिक्ट की यारिपोक सिंगादगी जमालुद्दीन अमसुंग नवाज खान की इमुंग मनुंग सिंगदा लोबसगी माइखेदिगा असम खुदोल तमद्रि काय खमना बोतखे लोइनना लैखित्रबा सिंगी थवाइना इंग सिगना लैनबा मिनिट अनि तुमिना लेफ्टन काय खमना बसोतखे ngasi थोरमदा सरू याखिबा तोगान तोगान सिविल सोसाइटी लुप सिंगी लुसिंग बसिंगना निंखा तमना लैजरबा मणिपुरना इंडिया दा तिनखिबदगी ओरकलिबा खुदोंग सादबा अमसुंग पुन्ना खुंदामिनरिबा फुरुप मसलगी मरक्ता सिंगसेप थारपगी मतांदा पेंदा वाफम कया थमनके
India ki lenga amasong NSN IM ki barakta yana kiba without territorial limit haiba wahai iduna thogan kiba miyam ihoda laikidaba thau bi singi matangda wafam pukhanaki loinana Manipur ki ngamkhai abadi apun bi saktam kai bi yaroi haiba waklonda mang tharaga ngamkhai da singnar pokudima thengnagani haina losing wasina achet papirep sing thamki Manipur Integrity Day ga mari laina ngase Manipur State Museum banak talai integrity pillar da miam nalai sukat kre all Manipur United Clubs Organization amu kono lusing dana hokhiba sahi kaya da ki satharak palai sukat pa ki thoram aduda lamdamasi ki civil society organization sing tongan ba purup ki lusing bi ba sing political party mu sing sarok kya ki thoram adu ga mari laina amu ko ki president PS Devan phongdorak pada Ingkum jalasem sa pa number 17 ki August amatagi NSN IM amasung India government ani marakta wari sana ba hokhibana maram moiraga Manipur gi ngam khaida singrak pa yab gi singnaba lakpatagi sahi adugi August mari da Manipur miyam ga soba rally ma sakhe rally adu da Manipur da khundari ba purup khuding mak na saruk gyatna sorak na mioi lak manga na Manipur gi apun ga saktam kai bi yaro haina namit adu da apun firep lokhi fere badu ngasi so hongba leitri haiba nauhorana ningsing dara apun ga saktam da singnara pa khuding mak makata na thengna khikani haibi pandam da leisu kat pi thoram asi pangthok pani haiki Manipur kaiba yaroi apunbagi saktam thugaiba yaroi haiba yamna fajaba wakhalon du miyamna adumai laukhibani ana madugi kholau sing adu na maram oiraganda aikhoigi adugumba numit adu ningsing boina chahi khudingi August ki tang mari se Manipur Integrity Day haidana palan tawraga adumai lakchabani adugumlaba Manipur miyamgi apunba saktam da Manipur gi ngamkhai da singnaba hujik su leptri ana hena mayak sengalai ana hujik Manipur miyamna amatoina leminaraganda Manipur kannanaba koi tongan ba ihok sing mayam ama hujik changjin ba horiba changjaliba mayam chingase masidai da koi khu sendana koi punna yauminasi Ceasefire agreement ki matang da horok pa ihogda Manipur miyam na thawai phabu kathok tuna lakra basu India legang na pen ba nai da tuna NSN IM gi akhanna ba thorang yat na bagitamak afaba saduna Manipur masjid thukai na bhona ba ngasi phabu letri haina International Peace and Social Advancement IPSA kanglai Pakistan laman hairakli kanagumba organization abagi yaifana bagi da Manipur manungda punna khundami nari ba purup sangi marakta nungsina ba mangada ba India lega ki thausil khudak lek da bani amasong Indian Constitution gi Article 371A Manipur gi manungda sana han ba yaroi haipa wafam thamladuna Manipur gi MP singna Manipur kanba ngamloi da boira badi MP gi fam khudakta thadok da bani haina su serol sina makha tarakli Manipur da lo kaina mito mian sa sangsil lakpa tingna ba National Register of Citizenship NRC sana hanaba kan makhongchang lakadori iramasagi matang da ngasi nungthil kwakatel leba AMS ki may loisang da Democratic Students Alliance of Manipur da sam apun ba ini baki mahiro chen panglop AMS abadi All Naga Students Association Manipur an chamgi apun ba body oriba working committee on updation of NRC in Manipur ga pawmi singa unabada committee asigi convener namarapam edition maintain haiki bada Malayam gi oina lebak kaya da mitop sangsil apa tingna ba akan ba khongthang kaya lokat nari masigi sorok amo oina Manipur su yumthang na ba Assam state da masa gelhomi kanna ba fandam da mamang thagi kunthra da National Register of Citizenship updation tawdana final list power phongkhrabani list da mitop lag ni purom khandokhrabani hariba mitop lag ni po se Assam ba yumthang nari ba Manipur da sangnak pa haiba se aruba amanate Manipur da mising yam da ba di lam ahang ba marang kaina leibana mitop sing asi sangsil pa yabi oitok pa leiri asing matanza asida Manipur lengang la tumina leitok pa ki matam oidre Assam da satna khibagum Manipur da su atuba matam da NRC updation tauna ba hona ga da bani hairi Manipur da su Assam to khibasi ka chap manana koi NRC se updation tauna bagi maru ba darka laiba thabak thorom sing khongthang sing Manipur government ki maikai dagi lokhat ka da bani ningthau ka ba numit da su kana mamang da February tang kulhum da pisan khiba koi memorandum sigi reminder amasu amuk ningthau ka ba numit ta mase koi pisan jaraga hariba Manipur da su masigi NRC se updation tauna bagi koi demand se koi amuhana Manipur government ta mase koi remind tau jagani Pawmin singa unabada saruya khiban chamgi former president oramba working committee on updation of NRC member set chachangna Manipur lengang na NRC ke section thorang lokhat po ina district administration singda poktakpi ki bada taram na okli tawbada po sek tawba khaktana lamna masige yelomi kan bangamloi atuma tamda population commission ama sayam dana NRC updation tawda bani committee na thamni wafam tadrabati khongjang sangsin ama sayam sare haiki.
हुजी गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ने तब सेंसस डिपार्टमेंट ना मी मसिंग क्या ओइरे फैमिली क्या ओइरे युमलाक क्या ओइरे खुन क्या ओइरे हाइबिगी सेंसस लोबोने अदुबो सिदा येलहो मी हाइबिसे मी टॉप से नेटिव से कनानो मी टॉप से कनानो हाइबिसे जो मसिना हाइबंगमतेबा अदुना पॉपुलेशन कमीशन हाइबिसे सेट अप तोबा दरकार ले होय मेमोरेंडम बिसिन गिबदो मसी अपडेशन की प्रोसेस से होबिरो and commission is set up to biro and we still demand or we still pressurize the government of Manipur to immediately set up a commission. Manipur ki lam mi top ta yen bi yaroi Myanmar pelhan naba Manipur ki lam khai makoi da pitok pe kang amakhak pelhan naba hona bada lam da masik atai phurup sing naba yaroi haina All India Forward Bloc na sero lam da phongdorokli JCLP Students Wing gi Task Force KSO Ziriba amadi mafamanda laiba CSO sing yauna National Highway 37 da aini yadaba mong da sangsilakpa mitop sing khandok na ba se sang sudaba mitop sing verification tawkhre kangbu duna highway gi mafam kaya da lakpa sing da mitop yawbra haidana sek tawkhe JCLP Students Wing Task Force Ziriba gi si ko convener Yurembam Sanjip na National Highway 37 gi lambi sing da police na check post sing da metop khandok gi thodang lori ba si hena kansin na sangsin biu Students Wing na langa ka thajaba thamli adubu metop kaya lo na sangkhre ha bi kakna ba paw leibana task force semduna metop mian chasing ningthina check tawna ba khongthang si sangsin bani asam gi yellow mi oina sakhang draba Aadhaar card pai drabasu voter card pai ba mi oi kya na lo na Manipur da sanglak na ba thorang tok pa yabi aki belai haina phongdorokli India amasung Myanmar gi ngamkhai paring dalaiba moreda mitop sing aini yadaw mon sangsilakpa thingnaba Tenopal District Police na kan ba section thorang lokhat khre asam da National Register of Citizens NRC gi list thokraba batum list adu da yawdaba mitop sing salak tana bhaidana lokhalakpa khongthang asigi manung channa more amasung Tenopal District ki tongan tonam pham sing da police ki check post sing hangduna check tawba ki thabak sathari more gi kondong lairemi khubam maya da laiba main check post da Tenopal District Police ki SP Dr. S. Bomsana mahak masamag yauna makataba officer sing amadi police personnel kaya na mori digi thoki bam sung sanglakpa gari sing akan ba mongda sector bugi thabak sathari district asigi mori main check post Indo Myanmar Friendship Gate number 2 digi Muslim Basti gate number 2 digi Indo Myanmar Friendship Breeze gate number 1 Tenopal police check post amsung masi police station gi bafam sing check post hangduna check sathari SP Dr. Sibom Sana Tenopal district manung san manungda aini yadaba mongda mitop sanglakpa chingnana ba officer sing da kan ba order sing su pi khre haina phongdorokhi Manipur government na ngarang order khara akhoi da tharkiba adugi matungina akhoi si akhoi illegal immigrants sing changakpa amasung leiba sing akhoi monitor tawnobi damakta akhoi Tenopal district police ki oina su akhoi team manga semjare team manga si team mamana kondong larimbi sigi check post da lairani Tim Mamana gate number 22 Muslim Basti Tim Mamana gate number 22 Indo Myanmar Friendship Breeze ohum aduga khoi Tenopal gi check post ta ama aduga machi da ama manga si torkan da khoi ngasi dagi khoi thabak kana hogre lone bab checking hojiksu mayamna ubis ne khoi checking je kana hore aduga sida any illegal immigrants laiba aduga lakpa punamak to khoi sida detect tongna ba khoi kana honari aduga masi OC ama natragana additional SP natragana khoi DSP ama natraga STPO asigi level da mokoi supervise tawani Kanglaipa Communist Party Military Council Progressive na saphong lakpa sahi tarama thoi surapagi Rising Day pangthokre Rising Day du lobasina sindra lobasigi General Headquarter da lobasigi chairman famnai basing amasung communist ki fingang lanmi sing na saru yadana pangthokibani taramadi da lobadigi chairman Comrade Singh Khai Khumana lobaduna ninghanaba laitana horak leba yawol iho asigi mat tangairaba Pandam amasung panthung de ningtamba matpi kraba akhoi gi ipa leibak kanglaipak pu amuk hana yengnaba loilam mapu India lengak tagi tokhai tadana maning tamba phangan bani amarom da lengak sabak kunai amagi senglaba saktam adubu amuk hana puraktuna akhoi gi miam da sinaba khaktana natna makatana apunba sengba mai pakpa yawol lanteng kaya sangsin minana si haina pause lakhi Taram adu ki loisal lakda ning tamba tan bagi yawol ihong talai khidraba bondi oidna kaisum sangda yatari ba sang pipa mi manadra basingi mapamda ekai khamna basu utki
Lamsang Nagar Panchayat ki nauna khallaba chairperson vice chairperson amadi councillor sing ase BJP Manipur Pradesh ki vice president Salam Joy amadi general secretary administration K Sarat Kumar na tarano khre tarano upaki tharamado nitai pa sotekta leba BJP Manipur Pradesh ki Pandit Dindayal Upadhyay Adatariam da pangthokibani tharamado da Lamsang Nagar Panchayat ki chairperson Aribam Thaja vice chairperson Usam Sorodhoni Lamsang Nagar Panchayat Ward number 8 की काउंसलर लाइसरम बेदवती Ward number 2 की काउंसलर मुतुम थादोई लेबा अमसुंग Ward number 3 की काउंसलर थौनाउजम सुरजित तरामनो की थलमदुग मरी लेना के शरद कुमार न फोंदोरपदा Lamsang Nagar Panchayat मेंबर मापन लेबे की मनुंग दा बीजेपी की मेंबर मंगाना माई पाकना नगर पंचायत से मगम ले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना इंडिया पुंगदा अहोंग बा पुरंगना बा कांग्रेस मुक्त भारत हाइना कांग्रेस मुथनब की पांदम दा संगसिलगलिबा खोंथांग असि माई पापकी बा मी साउना दारे हाइना फोंदोकी लोइना बीजेपी ना मतम सुपदा मियाम न थेंगनरिबा अवाबा मदी इशू सिंग लोइसिनब होनबदा मांगजेल थाना मायोक यानब होनरी मियाम याइफनबगी दम बीजेपी ना संगसिलब खोंथांगदा मियाम नसु मतेंग पांगबियो हाइना अपील तौरकली इंडिया अवोनबा मा पुरक्तना कांग्रेस मुक्त भारत हाइदना श्री नरेंद्र मोदी की अचौब खोलाव अमगल लोइना लाखिबा भारत सिनबे थुंगना सिलकपन नुसिचे मसिन मेक सेंगना ताइ मदुदी लाकदौरिबा 2019 की लोकसभा इलेक्शन दा अमुक हन्ना भारतीय जनता पार्टी ना भारत मियाम की मिनुंगसी थौजाल मेंगल लोइना बीजेपी दा मियाम की ममल यामलब गणतंत्र के अधिकार दो सिनेबिरे हायरगा बीजेपी बु अमुहन सरकार पाहन बिरगा श्री नरेंद्र मोदी जी बु अमुकन भारत के प्रधानमंत्री ओहिंगनी हायबगी मयक लारब खुदम अमनी हौखिबा जुलाई 38 की नमिदांग इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की मयाई लंबी की चंद्र नदी लमखाई मनाक्ता गाड़ी ने थोंबदगी लेखिद्रब मिसक अदु कोंगब नोंथोन लेकाइगी कहाजम सनातन देवी सही हुम्फु ओरमले जेनिस मोक्तगी इमुंग मनुंग की म्यूसिंगना लौरब मतुंग दारोय मथौ मंगम सु पांगथोखरे अदबु मिसी असिदा सेनरिबा गाड़ी अबदि गाड़ी असिबु थौरिबा म्यूसिंग अदु पुथोकपिनबा मदि लंगला लंजिन पुथोकपिनबा कोंगबु यूथ ऑर्गेनाइजेशन सेरोलमदा अपील तोरखली सही तरह माथोई की तरह फाव की वा गांगब अगांग नुपा मचा लंबी लमांगना लेरमले अगांग असी कैसा पालेमजम लेकाई की मफम अमदा लेरमबदगी मफम अदुगी मियाम इम्फाल पुलिस स्टेशन सिनरब मतुंग चाइल्ड लाइन इम्फाल सिनखी अगांग असगी मुंग मनुंग अमदी बरी मखोंग खंगबा सिंगना चाइल्ड लाइन इम्फाल पाव पिबिनेबा चाइल्ड लाइन इम्फाल की माइकेट की खंगलकली अगांग असी मरी मखोंग ताकप ngambasingna चाइल्ड लाइन इम्फाल की फोन नंबर 1098 नत्रगा मोबाइल नंबर 700056 22315 ता पाव पिरकनबा साइडलाइन नि माइकेदगी हाइरकली मतंग साइज ब्रेक अमरोजे ब्रेक मतुंगदा हॉर्टिकल्चर अमदी एग्रीकल्चर की पोथोक सिंग म्यांमार रोम दगी इम्फाल तन पुसलक थिंखिबदगी माइके यानी की लालोलिटिक तौब सिंगदा अवाब मायोनबे पाव मदी मणिपुर मसुंग मालेम की तोंगान तोंगान बई पाव सिंग फुदन लाक्सगे इंपैक्ट न्यूज मियंग तादन लेबियो मैं अमुक तराम नोकसरी वलेतिन सकी मखाता पाव म्याम द बिजरी हॉर्टिकल्चर अमदी एग्रीकल्चर की पोथोक सिंग म्यांमार रोम दगी इम्फाल तन पुसलक थिंखिबदगी माइके यानी की लालोलिटिक तौब सिंगदा अवाब मायोन हले नमिनिनी हुमनी की ममांगदगी सेम कोमला हाइनौ तिलहौ सनम हवाई मंगल हवाई राजमाना सिंह पोलम सिंह असी थिंगदुना लाखिबन हैरी म्यांमार रोम दगी पुसलकपा मदी इम्फाल तमना सानबगी पोलम सिंह असी पुथोकपा थिंखिबदगी गाड़ी कया मोरे पार्किंग द फंदुना लेरे अथिंगबा असिना म्यांमार की नमपालों कैथेल पोलम सिंह असी लालोलेब सिंह द सुसाउना खुदोंग सादबा मायोना हले इम्पैक्ट न्यूज ना अथिंगबा असी करमना करी मरमगी थमलिबनो हाइना मरी लेनब सिंह द हंगलोबदा पोचै सिंह असी थिंगबगी सेन सिंहबा थादरपगी पावदी फंगदे सोर्स सिंह दगी फंगबा पावदा लेंगा के सुप्री पाइबा मरक्तगी सिन्हाइदा थिंगबसी थमलकपनी हाइरी अदुबु अकुप पावदी खंगबंगमद्री हिरमसगी मतांगदा बॉर्डर ट्रेड सेंटर ऑफ कॉमर्स की जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र सिंह पटेजाना इम्फाल मोरे लंबीसदा हैरा अमदी हवाई सेंगवाई सिंह कारबार तौजरिबा मियोय कयादा थिंगबसिना मरम ओरगा अवाबा म ओइरे हौजिकता फंगबा पावदा हानना ललोल बिसिंगना लौसिलब पोलम खरदी ngasi ओइने इम्फाल पुथौनबा थिंगबदु कोंथोकले हारी बॉर्डर ट्रेड सेंटर ऑफ कॉमर्स की मिहुत खरसु मणिपुर लेंगा के फमनाई बसिंग उनना इम्फाल लाक्तुना लेरी मेरा ख्याल में तो ये बहुत गलत हो रहा है। इसका कारण भी कोई भी डिपार्टमेंट ठीक से नहीं बता सकता कि क्यों बंद किया है। क्या पेस्टिसाइड की वजह से है या महंगा पड़ता है या क्या बात है, इसका कोई कारण नहीं बता पा रहे वो लोग। तो इनको तो कम से कम एक रास्ता देना चाहिए, क्योंकि ये लोग मेन लाइन में मेन स्ट्रीम में काम कर रहे हैं और अगर ये लोग का काम बंद हो जाएगा तो ये लोग फिर गलत रास्ता में आ जाएगा। तो
तो इससे जो है सरकार को भी तकलीफ होगा और पब्लिक को भी तकलीफ होगा। इंडस्ट्रियल स्टेट कमरी लेना कमर्स एंड इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑफ द इंटरप्रेन्योर सिंगा इनगदबा लीज एग्रीमेंट की फाइल कंसर्न मिनिस्टर ना थादोक्तन थमली हाइबा पाउ लाइबक थीवनी फाइल असे मिनिस्टर ना सही सिगी मे थादा याबा पीरक थादोखरे लोइनना लॉ डिपार्टमेंट की प्रपोजल लौरबा मथुंदा डायरेक्टरेट लीज असे फाइनल ड्राफ्ट तौनबा खंगहनबा लाइख्रे हाइना टेक्सटाइल्स कमर्स एंड इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की प्रिंसिपल सेक्रेटरी पी वाइफेना संगदोरकली ऑल सेक्रेटरी लेबा प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ऑफिस चेंबर पाउमिसिंग उनबा मदा ngasi मीडिया रिपोर्ट खरदा कमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ना फाइल सही अमा हेना थादोक्तना थमले हारिबा वाफम असी यामना अंगक पाउ फावी लोइनना लाइबक थीबा मनी हौजिक फावदा महान ऑफिस असिदा जॉइन तौबदगी हौरगा मिनिस्टर असिना असिनबा कया लेरबा फाव फाइल क्या थो मतम थादोक रकली बिष्णुपुर लेरिबा तेरा उरक इंडस्ट्रियल स्टेट पागेलबदी थौबाल कौरु पोकपी इंडस्ट्रियल स्टेट ता हाना लेखिबा सही अहुंगी लीज मतम अदु तेनमल्ली हाइबदगी यामद्रबद सही तरा फाव सागदोकपी हाइबा वाफम इंटरप्रेन्योर खरदगी प्रपोजल ममांग सही की नवेम्बर 19 लाखी मसिगी तुंगदा डायरेक्टरेट ना सही असिगी मे थादा अनौबा लीज अमा सेमनना फाइल अमा मिनिस्टर थाखी मिनिस्टर ना था सिमक्तदा अप्रूवल पीरगा लॉ डिपार्टमेंट मखा ताब प्रपोजल लौना फाइल अदु थादकी लॉ डिपार्टमेंट असु था सिमक्तदा सजेशन खरगा लोइनना फाइनल ड्राफ्ट सेमनना इंडस्ट्रीज डायरेक्टरेट फाइल अदु पिरकपा लेखरे हाइना प्रिंसिपल सेक्रेटरी ना फोंदोखी नाकल अमरमदा इंडस्ट्रियल स्टेट सिंगदा मई कनेक्शन अमदी इन्फ्लुएंस ट्रीटमेंट प्लान लेतबगी वाफम थमलि बसी हाना इंडस्ट्रियल स्टेट की लुपा करोड़ तरागे डीपीआर दा यावदबननी नौना सेंगोदरिबा लीज असिदा अनौबा डीपीआर अमा सेमलगा वाटपासिंग असि मेंशन अमा थोरांग पाइखतकरी अदुबु थबकसिंग असि पाइखतपा मतमदा फंडिंग एजेंसी थीबगी तंगाई फदब लेबना मतम खरदि संखिगनि हाइरी थबक निंगथीना तौदबा डिपार्टमेंट ना ममिंग कखरबा फर्म खरना अरानवा प्रचार तौर डिपार्टमेंट of the concerned minister लान उहनब तौपीगनो हाइना प्रिंसिपल सेक्रेटरी से अपील तौरली As soon as we got the proposal from the directorate, the file was moved to minister. Matam sang na lodre minister nasu. It is there on record. Adoga within a few days, minister nasu yam tuna approve tawpirega thadok pire. After that, this was sent to law department. Law department also took up the matter, and moisu matam sang na lokhidre by June of 2018. Handaki everything is May and have June have handak chahi gini. Masida law department ki vetting lai. Vetting lag pa matung da sigi point sing si incorporate tawraga anogi new drafts target na 21st June da koina directorate the Kangan Kipani. Honorable Minister na more than 1 year file thamjil have city. It is totally baseless, totally wrong. And Sigumba, particularly in my experience, Honorable Minister Textile Commerce Industries Pai Biriba, Thongam Biswajit Singh, Mahak Koina Smina Tinabasida file si yamna chinba matamda su magi quarter powder numidang da koina thare next day da adom halakpa ada file pan bire haibasi ingang pa aduga yamna chumdeba wafamni ai मणिपुर की पुआर की सरुक अमोइना कुमजाल सिंह मसानी पान मरफुद्रा माथोइद ब्रिटिश का सोना की एंग्लो मणिपुरी लानफमदा थवाई थाखिबा थौब सिंह निंगसिंगदुना पेट्रियट्स डे थोरम अगस्त 13 पांगथोकदोरी जस्टिस कमिटी फॉर एंग्लो मणिपुरी वार 1891 मार्टियर्स एंड विक्टिम्स ऑफ कंगलाई पाकना सिंदना मणिपुर फ्रेश लत पांगथोकदोरीबा निंगसिंग थोरम असगी मतांदंग असि नुंथिल कैसामपात लेबा इफ्सागी मयाय लोसंग पाउबिसिंग उनबदा कमिटी असगी वाइस चेयरमैन युनामसा दिलीप कुमार हाइखेबदा मणिपुरी अपम सक्तम गानाबगी तमक लाइखिरबा मणिपुर की अथौब सिंगना लौरम थौदांग अमसु मखोगी थौनादबु इकाय खुमनबा मदि निंगसिंग बोइना पेट्रियट्स डे पांगथोनबा होनबनी कमिटी असिना सही असगी मार्च थादगी हौदना एंग्लो मणिपुरी वार दा लाइखिरबा अथौब सिंगी खोंगोल लीदना निंगसिंग थोरम पांगथोक पाहरखिबनी मरम असिना हंदक पांगथोकदोरिबा थोरम असिदा लमदम असगी मियाना सरुक यानबा महाना अपील तोरकली इरैपाकीदमक्ता चीरबा तंजादा मसागी यामना चावरबा मपंगन थौना उतना मियामगीदमक्ता लानथेंगनखिबसिबु निंगसिंगागा अखोइना असिगुम्बा 13 ऑगस्ट असि पांगथोकदोरिबनी 1991 गे लानफमना थवाई कटक्रबसिंग मियामना सखंगाबा अमसुंग खंग्रिबा पुनमसे थिगतपिरकांदा हंदकसि चीफ मिनिस्टर एन बीरेना पोरम्बार हॉस्पिटल की ममांगदा चखिबा लंबी असि पुखमरा कजाव हाइदना अदुगी लंबी सिगी ममिंग थोनबीखिबा अदुगा लोइनना सिजो हॉस्पिटल तारिबा लंबी असिबुना चिराई थंगाल नागा हाइदना लंबी असिगी ममिंग थोनबीखिबसे जस्टिस कमिटी ना मनपुर मियामगी महु छिनजरगा लैरिबा स्टेट गवर्नमेंट असिना मियामगी इहुल खंगना तौबिरपा असिगी दमुक्तसु हेना थागतबा फोंदुकचरी
Jennings ki Department of Orthopedics amadi Manipur Orthopedic Society ani khosamnadana National Bone and Joint Day observation asi pangthokre road safety haiba team da pangthokba thoramadu Jennings ki MS office building da Labor Hospital lecture hall da pangthokbani thoram aduga mari leinana paumi singda wa ngangladana thoiba meeting le noikiba Jennings ki director Professor Bimona Thoramasing mapungoi ba pandam de landam asida accident thokpana disability ki sang hengat pasi kalamna hantha hangadage haiba Miam na kangan nabagi pandam na pangthokpani haina phongdokhi megata na thoramadu gi mapu oikiba Jennings ki Department of Orthopedic ki Professor Dr. Ibom Sana landam asida accident masing hengal lakpana orthopedic surgeon amadi instrument yamna darkar oiri hospital asida instrument matik sadabana surgeon kaya makut tek pagamanare hiram asida lagang na ming sangduna darkar leiba fan thadabiu haina fil tokhi thoramadu ga mari leinana road safety team da exhibition amaso pangthokhi Bone send the joints na angang da amadi ahanda nariba laina kaya marumji naina duna masigi karamaina diagnose tawdana matam chana masi layeng horaga punchida disability aidi thabak inghang suba ngamdabadu thoktanaba honanabagi pandamda asuguma numit ase Orthopedic Society of Manipur Jennings ki aikogi staff maru oina orthopedic department ki staff singna pullaga hairiba pandam masida sangjanaba pangthok saban service si pura functioning oidri Manipur da orthopedic surgeon ki masing yamna wali hane logani leiriba mayam si imphal da oina ayamba concentrate tobona towe aisena yakoina handicap ki masing je statistically yakoina sabchana khotba ngamdragasu noma noma hengalai ne khone loba yagani masigi damakta orthopedic surgeon ki masing hengalam yam da kale Manipurna yombo orega lebak kun saruk yakata international bamboo workshop ama thang sahi February mari digni pan phau pangthok na bathorang leire hairi thajaba yaba paugi source amagi matungina World Bamboo Organization asidra pangthok kadare workshop asigi demak Manipur ke minister nangthona berena chairman amadi horticulture amadi soil conservation trade Commerce and Industries Minister na ko chairman oina state level organizing committee of assembly kre hairi lamo khonang khong industrial park to pangthok kadare workshop asigi sarok amoina international bamboo expert kana workshop asigi manusana wa ngangani loina na bamboo gi sanaba tongan tongan ba items singi packaging practical demonstrations ut kani hairi Impal Municipal Corporation na konam fam sing da wholesale dukan phamli basing na isagi me dukan ki license ke photocopy amadi yoli ba polam sing list Impal Municipal Corporation revenue section da noin mangani ki manung da pisina ba sero lama da khanghalakli dukan gi license pai da dukan phamli basing na nimitari ki manung da the Impal Municipal Council registration and licensing of shops bylaws 1988 ki matung ina register tawna ba khanghalakli Okay, but July Kunipanda, Tawal district ki Kangbo part 3 digi nupa masa mai sing de Iraq na ba ki laikan na ba pukhalak pada Tawal district hospital lai khira thado amada miyam na Iraq horok tuna hospital da duty tawba doctor tamchi na puramba made hospital ki pochai thugai ram ki thodo ka bu yaning de ba phongdol da ngasi Sandel district hospital ki doctor amasung staff sing na hospital ki mamang da wakan inform sa thakre wakan inform adu da doctor sing lai nate doctor na sibabu hingar han bangam banate Doctor Signalari Basi, Anaba Seva Tauba Madi, lying Nabani, Miamna Pu Sainaba Labanati have a Wahi Sing Taba play card Sing Paiduna, Frote Sadu Sataki. Doctor Si Mui Bagi Seva Tonabaki Mukta, Hing Nuntin Undaba Makai, Imun Tadoktuna, Seva Tokzaribani, Masida, Equina, duty Toriba Sida. Akwigi ashoiba ran ba yauragasu mob justice tawbagi mahutta aingi oiba logi matung inna cherak pibiba amadi hospital duty tawba sida akwigi batik chaba security pibiu haina akwina media gi thungda haijari akwai masigi thawdok asi matungda anna thon bigano haina media gi thungda khungusari Ayeng August manga nomaising siko gi mapokubon asina lakpada laibak asida nungai yaifaba saukhatpa Nungsi sanaba madi marasi na pan malay ba mo son haina Southeast Asia Cultural Organization sikon na thatrok pasalo lamada pauzel pirakli. Imphalis ki Deputy Commissioner TSC Trana lusing duna Swas Bharat Mission SPM ki makhada Deputy Commissioner ki office amadi masiga koi bidang ngasi lam 2 sangthok ki thabak sa thakre ngasi yo angan badagi hauna sa thaki ba lam 2 save ki driver du poram pat ki koi bidalai batongan tokan ba loisang sing da su sa thaki driver du da DC Imphalis TSC Trana
Swast Bharat Mission की मखादा इम्फाल डिस्ट्रिक्ट की ओइना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ममांग सही के अगस्त की डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सबसुंग मसिगे अकोई वफम सिंगदा तंगाई फदबनी खन्ना लू नानमगी ड्राइव सथबा होकी हाइकी थांगा केंद्र की खा थिनुंगई ग्राम पंचायत की बनुंग सनबक कांगसोइबी खोंगवाल की कांगसोइबी संथोंग फाउंडरी लंबी की नागेत उसारा लिसिंग मथाना बंगसिद की केंद्र से एमएलए ओबेतर रत्न पीडी के चेयरमैन से ओरिबा टोंगब्रम रोबिंद्रोना हौदोखरे नुमित मरी निसुम सतकदबा एनआरजीएस के लाइन डिपार्टमेंट की मखादा ग्रीन थांग केंद्र हाइन एनवायरनमेंट कन्नब पाइखलक सरुक उसारा थाबा हौदोखरे हौदोपकी थोरमदा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मोइरांगी वीडियो के जादुमनी अतई डिपार्टमेंट की मियोई क्या लोनना था खा थिनुंगई ग्राम पंचायत के जॉब कार्ड होल्डर सरुक याखे थलमद सरुक याखिब एमएलए टी रोबिंद्रन हाइखिबदा मालेमदा इंसागी खल काइथरकले बसरी की थांग केंद्र खरद ओरबसु कननब वाखलोंदा उसारा थाबगी थोरमसे पाइखतपनी हाइखि ngase yo pung tare makhairom taba matanda entry smuggling unit customs division imphal na kakna pau phangwati imphal west district ki wahing lekai zribam taxi parking ki lupa lakh kuntra mapan lising yakai map kumdoi samri yakai taruk ki oigedaba mapanda ki pusalpa sana biscuit nipan ki kona miyo yani fare hari fara miyo adudi bihar ki bhagalpur ki amit kumar verma sahi mani fu madi west bengal ki hugli ki rajat soni sahi kuntarong hari मखोई एरिना सना सिंह दो इम्फाल के सिलचर द पूर्व मतुंग द कोलकाता द मुपुना भोना रंबनी हैरी मखोई एरिगी मथक केस अमा रिसर्च तौखिबग लोइना इन्वेस्टिगेशन सथबा होखरे हैरी एजुकेशन डिपार्टमेंट की डायरेक्टर ओरंबा सनारब एजुकेशनलिस्ट इलांगबम याइमना होखिब जुलाई 15 दा खंगौना लाइखिदबदा सियमैदा लेबा एजुकेशनल गाइड सेंटर दा सेरोलमदा थमोय सोकना नुंगाइतबा फोंदरखली सुजानपुर स्टेट की अहानबा थबी की कुमहई तांगमाई फेस्टिवल पांथोखरे कुमहई अदु यंग पाइटी एसोसिएशन जनरल हेडक्वार्टर सिंधुना एसोसिएशन की हियांगटम लंकाद लेब होल पांथोखिबनी नोमी गोइना पांथोखिब कुमहई अदु स्टेट की खा थंग माइकई द लेब खुलसिंग द थाबा थबी सिंग उतकी कुमहई अदु सरुक याखिबा लाखिबा मियामना केमिकल की ओइबा हार सिजनदना थारग पुथोप थबी सिंगी महाव तंगहनखी कुमहई अदुगी मनुसना ख्वाइदगी फजब थबी पुथोकपा लौमी सिंगदा खदोल तमदना पुनिंग थगतखी पाइटे फुरुकी पुवारी मतमदगी चनरकलबा कल्चर की ओइबा थरम कयासु उतखी हौजिक सानब के पाउदा वेलेक्टर कोमुक्सम संचिता सनु की डोपिंग टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन की असोइबा लेखरे है इंटरनेशनल वेलेटिंग फेडरेशन फाउंडर खबसु संजिता द थमनिबा सानाबे की अचिंग हौजिक फावा लौथोक्तमना मरम वर्ग संजिता एशियन गेम्स 2018 सरुक याबा फंगदबा याना लेरी मरम अदना संजिता द थमखिबा अचिंग अथुबद लौथोकना बहोनबदा इंडियन वेलेटिंग फेडरेशन मणिपुर वेलेटिंग फेडरेशन मणिपुर ओलंपिक एसोसिएशन सेंटर अमदी स्टेट गवर्नमेंट असौब थौदांग लौदना होनबियु हाइना संजिता की डोपिंग टेस्ट रिजल्ट की मायोक्ता सेंखिबा जेएसए अगेंस्ट संजिता डोपिंग कंस्पिरेसी अमसुंग ऑल कक्सिंग खुनु स्पोर्ट्स एसोसिएशन की माइकेल की थमलगली लोइना संजिताना अरान तौखिदि हाइबा उथोकनबा इंटरनेशनल कोर्टा केस थेंगनबदा संगदबा सेल की मतेंगसु गवर्नमेंट अमसुंग मरि लेनबा अथॉरिटी सिंगना पुतोकपि हाइना मरि लेनबा सिंग पुनिंग संगसिलकली इने मसिगी मतांगदा मणिपुर प्रेस क्लब ता पाउमी सिंग उनबदा जेएसीएस की मेंबर मयांगलंबम विनोद कुमार हाई इंडियन वेलेटिंग फेडरेशन मणिपुर ओलंपिक एसोसिएशन अमदी मरि लेनबा सिंगदा मतेंग पांगबिना बाहाइरुबदा हियरिंग तौब खक नतना अतोप मतेंग पांगबंगमदि हाइना फोंदोरखी हाइरी मुक्सम संजिता चनुना तारिब दशासी मणिपुर के अतोप सानरोई अमतदसु तारोई हानिंगा लेते ngasi फाउबदा लेरिबा खुमल लंपा के सानरोई दुगा साई की तोंगान तोंगान सानरोई सिंग मकैदगी मोरल सपोर्ट अमहौ अखोई मतेंग पांगबा उदे लेरिबा मफम अनी सिगी सानरोई सिंगना चौ मतेंग पांगहानिंग संजिता चनुगी थमलेबा थिंगबा मागी इंटरनेशनल कोर्ट चटपदा थेंगनबदा चंगदबा सेनफम हारिबा दाबी सिंग असि करिगुंबा थबोइना ओंथोरक्त्रगदी अखोई मियामगी मतेंग लोनेना अचौबा खुंजंग क्या चंखिनबगीदमक्ता सेम साबा लोइजर सानरोई सिगी अनीसुबा सैंपल बी सी टेस्ट तौनबगीदमक्ता मे की तारीख 13 ता लौखरे हारिबा था अनी मपुंग फाराबा सिबाउदा सैंपल की रिपोर्ट सिंग असि फाउबदा यौरक्त्रि हारिबा रिपोर्ट सि यौरक्तबना मरम ओरगा मागी मखा ताबा हियरिंग तौबा सु यादना लेरे इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर में मखादा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल इंटर स्कूल ट्रायल सिलेक्शन अमा तास के कोनिपाती कुंठा फाउद सथरगनी हाइरी ट्रायल सिलेक्शन असिदा सही तरामरी अमदी तरातरी की मखादा ले तुपम सामसुंग पिमसा के बैडमिंटन
wrestling masana ga loinena sahi 33 ki makha da leiba nupa masa gi hockey amadi sahi 38 makha da leiba nupi masa gi wrestling gi masana sing asi saliba thas ki kuni pani kuntra phau da pangthok lagani masana sing asi trial selection da saru yaning ba Imphal West district ki manung sana leiba school singi sanaroi singna trial selection asi da saru yara ba yara gani haina Imphal West district gi affairs and sports officer thadrok pasero labana khangalagli Tare suba thangta Federation Cup ta sarok yaruna ba Manipur ki thangta gi team ba ngasi Chandigarh gi dama Imphal thadokre thasagi bapan gi taranthoi phaba Chandigarh gi skating ring sports department sinduna pangthokadaba championship asida sub junior amadi senior gi nupa amadi nupi sanoroi sama kun galoi na championship atuda sarok yarugadaba cultural program gi mioi tara su ngasi khongset adu sarok yakhi ngasi Manipur gi ningthau laise masana jawbana lamthakiba Manipur team masida nupa amadi nupi coach is Kiran Kumar amadi is Syam Chandra ani galoi na team manager gi thodang slori ba ST Kensu khongset asida sarok yakhi Kanglai Ses Academy na sindna pangthokpa Patriots Day Junior Blitz Ses Tournament 2018 thas ki tarahundoi da pangtholak ne hena Kanglai Ses Academy na thadro pasero lamana hairakli tournament asigi damak akupa marol khangning basingna singjamai singa mathak songtham nai kai dalai bai academy asigi office da tha asigi taranthoi phawi manung da laklaga khanglaba yagni hena serola sina makhatari aribada bulletin asigi headlines sampana miyam da thamjari MU get to Saba relay hunger strike set ngase yu angan bada sakhang da singna tugai rame musugi executive member su police na maram pi na phajin kre hairi All Manipur United Clubs Organization amuko na sindra kunma thoirak suba Manipur Integrity Day gi bakong da forum ya school da BMU hall da ngasi pangthok re Amasong Manipur da lo kai na mito mian sangsilak wat university da sig so NRC update tawbi haina working committee on updation of NRC in Manipur na tenga ke poni silsilagi